aduga magi DRL zima koi swaida mayai werapna pirambado sidayida akoigi tri arrow gi shape ta sidayida bumper gi area sidayida yawe ko. Hello mayam bu amuka na channel sida taram nokchari ngasi aina lejari mafam asi punya Hyundai showroom dani ko aduga mafam ji akoigi nagaram akoi kumalapak asongda akoigi kumalapak ki sport complex ki hek opposite ta laiba nagaram akoigi punya Hyundai showroom dani adu ngasi sidayida aina laksari basi mayam da update ama tawjage na laksabani sidayida akoigi mayam gi mangda uiriba gari si akoigi Hyundai gi Grand i10 NIOS 2023 gi facelift ni ko sidayida leija adu sidayida ahongba mayam ama changes mayam ama lai sigi Grand i10 NIOS sida ko aduna sida akoigi khangba yaba mangonda changes se kari kari leibage aduga mangonda akoigi ahongba kari kari lei haiba adu mayam punna video jida khangminasi video ji makha tana yeminasi. Mahan mada mamangi profile ani minasi mamangi profile je sumaina laiko mamangda akoi da ahongba kari kari ubage haitaragdi magi bumper ji mamangi bumper ji ma completely redesign tawraga sidajida laiko aro sidajida uba fangisi mamangi akoi gi grill ji ma pura completely change tawraga akoi gi hana khara mayai oirapna yaurambadu akoi sipaina big size ki grill ama sidajida lai aduga magi DRL ji ma akoi swaida mayai oirapna pirambadu sidajida akoi gi tri arrow gi shape ta sidajida bumper gi area sidajida yaure ko aduga akoi LED gi size da akoi gi air curtain amju sidajida piri ko ubiriba berenaji akoi gi sport dalton bereni sidajida ubirise aduga sigi magi akoi gi logo je akoi satin finish ta lai hana pura chrome finish ta la amadu sidajida leire ko bonnet to do home late bumper side ni yamba sidajida home leire ko aduga headlight ta lakuma tamda projector halogen light ni sidajida leire Sini mamangi hongba changes hai taragadi maruina bumper jini ra change taw lai je side ki profile omda mu mayam puna yeminasi adu mayam side ki profile omda lakpa matamda side ki profile je sumaina laigani sidai je ubiriba tire amasung alloy jina koi 15 inch ki alloy wheels ni aduga magi tire size tire profile jina 175 by 60 r 15 inch ki alloy wheels ni sidai je laise ubiriba berenje akoi gi sport dual tone color ni aduna mathak ki roof se muraga ko amuba color da lai adagi magi bi pillar je pura matte black ta laire aduga maningi pillar ji ma sigi size da lai je akoi gi gloss black ta ni ko sida lai se aduga sida da akoi gi Grand i10 NIOS ki sida da akoi gi ama tha duna lai ko yengbada tukmatak Fajei ko alloy ji pura redesign ta orga sida da lai pura completely change ne sidai leise nakandagi akoi changes se kadai da uge hai taragadi alloy gi design jida akoi 2023 gi facelift Grand i10 NIOS ne habada ma sidai khangani ORBM tum lakse ORBM je akoi gi pura gloss black ta sidai lai with turn indicator integrated oirga sidai lai ko aduga matak ta akoi gi roof rail ama sidai pibire aduga sakpinen tena sidai yaure aduga gari ji ground clearance ina 165 mm gi ground clearance ni aduga magi fuel lom da lakuma tamda 37 liter gi fuel liter capacity ni consider je pire maning no dum gi meni se maning lom da lakuma tamda sidai je changes adugi matik yamna ugre consider je leja akoina LED sidai je da tail lamp am leire ko aduga mayai da akoi gi pura connecting bar line is this yours see je koi functional loide ko this only reflector khakta ni is the piri je functional loide sigi side ki agi LED gi element je agi am Fajei ko so this is the sports ki magi bearing gi beijing leire aduga rear parking camera sida je leire aduga satin finish ki koi logo to sida leire NIOS ki beijing sida leire ko aduga rear parking sensor ani yawi ko aduga makha gi bumper rom da lakon tamda magi reflector ji ma sumana lei aduga sidai da koi gi skid plate ama sidai da piri ko aduga sidai da defogger high mountain stop na sidai da lai ko sini maningi far high taragadi ai boot sima ai mayam da haga chake sini maningi boot lom da lakma tamda boot le mama sidai da pibire
aduga loading lip sisu yam line adum akoi gi pochai thangatpa musung thangdaba yam line nungai na tobu yagani magi spare tire jima kya le ge habda mai yeng nasi magi spare tire je akoi gi normal steel in the piri je aduga magi tire profile jina 165 by 70 r14 inch ki stock ki akoi gi alloy dagi ama size ama handaraga sidai jida 14 inch ta sidai pibi ko sini sida le se aduga driver side lom dala ko matam da akoi gi door handle jima pura body color dani sidai piri je adagi request and set button sidai jida yaude manung da sang yemina si sidai la ko matam da akoi thong da pura dual tone color roi bagi manung je pura black color ni sidai lai ko seat su akoi gi seat se akoi gi fabric seat ni ko fabric amasung nakan da akoi gi leather seats maina piri adagi magi dashboard ki color ga je pura black ngaktani maram di dual tone color roi bako of variant je sini adagi sidai da all four door power window control area electrical foldable ORBM amasung adjustable sidai da piri ko sidai da pura black ta akoi door handle sida pire makha da speaker lere water bottle holder sida happy re adagi sida is the electronic stability control sida is the on off lere adagi headlight leveler sida lere ko akoi gi sport variant dual tone color sida push button start oide akoi manual key ni sida lere se magi so gi design ne sumai lai akoi hyundai gi car ko dimakta uba adugun ba chama na ba ki duni manung da changa ga mu yam yemina si aduga manung lom da lakpa matam da magi manung da akoi gi seasonary pots je plastic naktani ko adu plastic or gaju magi akoi magi quality je adumatic premium oi high quality gi plastic ni akoi gi stage da texture pi je aina momang da utchagi ba aura facelift ki adugi texture design ni adu stage da akoi gi dark gray da oi pi ko ngasa gi aura duga color thar kenai aduga akoi gi AC gi ben ki design jo aura ga chap mane akoi gi turbine design adu de pi ri aduga stage da maningi manungi IRBM da lakwa matam da manually day and night as a stable IRBM is the piri je aduga sunset ta sida je vanity mirror pire aduga som da ticket holder pire ko aduga sida mathak sida voice command gi microphone ama sida je piri aduga sida da ko gi kemin lem yawoi mo ta sida mayai da oina pull up sida ko reading lem sida je pire aduga dashboard lom da lakwa matam da sida storage ma sam piri sida glove box lere cool glove box oide sida pire se Malay adagi touchscreen lom do lakpa matam dai ignition je ai on tawjar ke sumalai magi akoi touchscreen infotainment system de 8 inch ke touchscreen infotainment system ni adu sidai je support to ise Apple CarPlay musung Android Auto support to ko aduga sigi hek makha je de AC van ki pire loina ma black color da ngak to oi mayai da hajar button sidai je yaure adagi sports dual tone variant je da akoi gi automatic climate control gi sidai je pibire aduga makha da USB gi charging port type C gi ko aduga sidai da port ama supiri si 12 volt gi charging socket aduga sidai da pire adagi makha da akoi gi USB type A gi port am pibiri si je akoi gi wireless charging sidai da pibiri sport dual tone variant je ko wireless charging akoi gi wireless support over phone oi ta ga sidai da thamma ga charge to ba yare aduga gear lom da lakpa matam da 5 speed manual transmission ni adagi sidai da handbrake manual handbrake lere aduga sidai da storage macha khara jupiri akoi gi bottle macha amasung khara medium size ki hapa yaba ko akoi gi center armrest pi de yaugde sidai da pi je aduga safety lom lakpa matam da airbag sidai da driver amasung co driver side ko total sidai da all standard variant da pi je akoi gi airbag se 4 airbag sidai da pi go aduga only top of the line variant da 6 airbags pi gani akoi gi haiba asta ko asta variant da only 6 airbags mana pi gani aduga steering lom da lakpa matam da 3 spoke steering design steering pi je adugi akoi gi leather wrap steering ni sida je yaur je aduga steering mounted control sida je yaur ko left side rom da akoi gi automatic control sida lere adugi som side da cruise control yaur ko adugi som da wiper control automatic headlight ni sida je pi je aduga steering je makha gi magi adjustment si yeng je steering je kamana to ga mathak makha yare aduga reach ti yadre ko only tilt katane magi akoi gi steering adjustment je telescopic yade aduga akoi gi instrument cluster rom da lakpa matam da stage the analog ki instrument cluster ni sida pi je ha na mamang da digital lam badu dagi hauji ga mu analog ta mu akoi gi onjale adu analog se adu mati yeng da phajei hai je akoi di yeng bada
aigi personal opinion oina digital dagadi analog na hena yengba khara nungai ko analog yawbujina ko adu som side ta speedometer leire adagi left side ta tachometer rpm gi ko adagi engine heat temperature gi leire fuel gas leire aduga akhoi mayai da mid screen macha amju sidai da piri sidai da kano toise yeminasi kamaina lagi habdo sidai da tire pressure monitoring system da pire ko adagi sidai da loi control to we are average fuel consumption sumai loina muk lai sidai da loina ma control to we are ko adu maningi road amuk myam changa amuk yeminasi maningi road je kamaina to bage habdo maningi road amuk changa yeminasi maningi je sumai lai akoi door je pura black color den loina lai je sidai da power window control lai maning da speaker yauri ko water bottle holder je sidai yauri adagi maningi space izu adungmetic fajana lai ko akoi mamangi akoi magi headrest is a fixed headrest ni ko aduga maningi akoi headrest is a fixed headrest ni adjustable amta oide sidai da lai se manung da sangi jeng ne manung da lakpa matam ja akoi ni room ja ni mi si mamangi driver gi seat aje aigi height ki matung ina position matung ina ai set tawjarabani aigi height sina 57 ni ko adum aigi ni room je adum yengbio adu sigi height akoi gi driver gi seat amasung ko driver gi seat je akoi gi aura gi type ta chap manana sidai je manung ji ma maning ji ma scuba ro bire adu na ni ru gi ample amount of ni room je adu gi mati available oi al famba da yam nungai na adagi sida leiba akoi gi window gi glass gi view akoi gi yamna fajana loina mak ui ko adagi maning lom dagi mamangi dashboard ki view je sumai lai gani all black ne yam ko asidai da khoi gi grab handle sidai da loira mak yaure ko only driver side ka tane yaudri se adagi maning lom lak matam da rear AC vent pire with 12 volt ki charging socket amaga sidai makha de pibiri adu manung da di thoidok ko yam ka hena change tawba adugumbadi laite aduga safety room da yamna focus oirpa khoi 4 airbags all khoi standard oina loinamak bearing khoi mak da 4 airbags aduga to all da bearing da khoi gi side curtain gi airbags pirpa haiba singjani sumaya laigani mayam Anouba granite NIOS se kamaina toge haba du comment section da habiramo mayam gi apam pam da du share to biramo ko mayam gari gi bearing rom da mu gemina se gari gi bearing je kai da lai ke hai tar ga di khoi gi era magna adagi khoi gi sport aduga esta haiduba khoi gi bearing mari ji da lai ni ko mayam price se mayam da haijari da khoi gi magi engine gi specification mayam da khabetang mai power figure ji ma thamjarge sidai da khoi gi harna lairamba diesel engine ma discontinue to ko coming feature da lakpa di yai aduga hauji ki oina di only 1.2 liter naturally aspirated VTVD kappa petrol duni sidai da laise aduga harna lairamba khoi gi 1 liter turbocharged petrol ju khoi hauji laitre discontinue to hauji laise only 1.2 liter petrol engine sidai da laise ko aduga magi power figure da lakpa matam da khoi gi magi maximum power je 82 PS ki chang da laigani aduga magi torque na 113.8 Nm of torque force to 4 cylinder engine sidai da laise ko ai sidai da magi akoi gi era haiba variant gi price mai myam da thamjar ke magi era gi price se akoi gi 6,56,500 mya da gi hawi ko sumai laigani magna haiba variant gi akoi gi price na kya lege hai tar ga di 7,57,000 mya sumai laigani ko aduga akoi gi haiba magna si da gi hauraga automatic variant sidai da laigani ko era da de akoi automatic variant laite aduga haiba magna si da gi akoi automatic variant ju available oigani aduga mathang da lakma matam da sport variant laigani akoi gi sport variant je magi price na kya lage hai tar ga di 8,23,900 something mya da sumai laigani ko aduga sport da akoi ani thona khai do sport dual tone haibam ne ubiriba variant ji akoi gi sport dual tone variant ni ko mathak dual tone hai tar ga di akoi mathak ta roof se move ko se lere sports ko dual tone variant ni aduga magi hoji ubiriba gari gi price na kya lage hai tar ga di 8,47,000 maya sumai laigani ko aduga sidai da sports da akoi automatic ki variant ji da price kya lage hai tar ga di 8,85,000 maya da gi haugani ko adumai laigani aduga akoi gi loisalakpada akoi gi esta haiba top model ko top variant ji na akoi gi kya lage hai tar ga di 9,06,000 maya da laigani ko aduga esta da automatic ki option ju available oigani aduga esta automatic variant na price kya lage hai tar ga di 9,65,000 maya sumai laigani ko sini mayamna
khangniba hangniba leragasu akhoi description da number hapjabani ko adu call tawraga khangniba hangniba loina ma khangbiba yagani mayam gran i10 NIOS se kamana tawge habadu mayam comment section da habiramo mayam gi apam pam da ju habiramo ko adon mayam video je ngasi gi diswa dan messenger ge mayam nu sibiduna channel ji bulai ram subscribe tawbiramo aduga channel sina video upload tarapun notification laram gi damakta bell icon amusu kawigalo mathangi video da mu thenarasi take care guys